mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwireho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuwa kabiri w'icyumweru gitaha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazirirwa mu matora y'inzego zitandukanye arimo kimwe cya gatatu cya Sena y'igihugu n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari 435. Gihe cyose habaye icyo bita midterm, umugambwe uri ku ntwaro kenshi wama uta ububasha wari ufite. Abademokrate naho bogira gute biragoye ko bashobora kugumya izo nzego uko ari zibiri. Uwo ni Profeseri Athanase Gahungu, n'umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois. Ahandi ejo kuwa gatanu imyaka 2 zabishize intambara itangiye muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia hagati y'ingabo z'intara n'iza leta. Naho muri Nigeria abana babarirwa muri mirongo bashimuswe n'abagabo bafite intwaro muri leta ya Katsina. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya Ebola ugeze kuri 48. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Umuyobozi mu bijyanye n'ubuzima mu bakurikirana iki cyorezo muri Minisiteri y'Ubuzima Henry Kyobe Bosa uyu munsi yavuze ko mu bantu 131 bemejweho iyo ndwara hamaze gupfa 48. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ubuzima wa Uganda yari yavuze ko hapfuye abantu 30 mu 109 bemejweho indwara ya Ebola. Mu kwezi gushize guverinoma yari yavuze ko hari icyizere cy'uko icyo cyorezo cya Ebola gishobora guhagarikwa burundu mu gihugu mbere y'impera z'umwaka. Abashinzwe ubuzima ku rwego rwo hejuru rwa Afurika mu cyumweru gishize basangaga ko uko ibintu byari bihagaze Ebola ntaho yari yajya. Iyo virusi ya Ebola izenguruka muri Uganda niyo mu bwoko bwabonetse muri Sudani kugeza ubu idafite urukingo rwemejwe nk'uko biri ku bwoko bwabonetse muri Zaire buheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS Tedros Adhanom Ghebreyesus hagati mu kwezi gushize kwa 10 yari yavuze ko inkingo zo ku rwego rw'igerageza ku bwoko bwa Ebola yabonetse muri Sudani zishobora gutangira gutangwa mu byumweru bike. Urakoze Eugenia Mukankusi. Komeza nanone utugezaho iyi nkuru ivuga ko ejo kuwa gatanu imyaka 2 zaba ishize intambara itangiye muri Tigray amajyaruguru ya Ethiopia hagati y'ingabo z'intara n'iza leta n'abazishyigikiye barimo umuturanyi wayo Eritrea. Cyakora agahenge kabonetse ejo kuwa gatatu nyuma y'ibiganiro by'amahoro byakiriwe na Afrika y'Epfo kubw'umuryango wa Afrika yiyunze byatanze icyizere ko imirwano ishobora kurangira. Abasesengura bavuga ko iyo ntambara yahitanye abantu 100,000 igakura mu byabo abandi babarirwa muri za miliyoni. Banavuga ko yakorewemo iyicarubozo n'ibyaha byo mu ntambara ku mpande zombi. Nyamara baravuga ko ako gahenge kabonetse gatanga icyizere. Guverinoma ya Ethiopia n'umutwe urwanya ubutegetsi wa Tigray bemeranijwe guhagarika ubushyamirane bw'imyaka 2 nyuma y'ibiganiro byaberaga i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo yavuze ko aya masezerano atanze umwezi ku gihugu cya Ethiopia. Obasanjo niwe wayoboye ibyo biganiro by'iminsi 10. Amasezerano yumvikanyweho asaba umutwe urwanya ubutegetsi w'intara ya Tigray gufasha intwaro hasi kugira ngo bazasubizwe mu buzima busanzwe n'ingabo z'igihugu zizasubire mu karere. Ariko bitewe no kutizerana ku mpande zombi, inzobere zivuga ko iki gice cy'amasezerano bishobora kuzagorana kugira ngo cyubahirizwe. Impande ziri mu ntambara zanemeye kureka amagambo ab'urwango yakoreshejwe ku myaka 2 y'ubushyamirane. Obasanjo yavuze ko aya masezerano azakurikiranwa uko yakabaye. Umuvugizi w'umutwe urwanya ubutegetsi w'intara ya Tigray Getachew Reda yaburiye bakidobya bagerageza kuburizamo aya masezerano y'amahoro. Yavuze ko uruhande rwe rwigomwe bikomeye kandi asaba umuryango mpuzamahanga gukora ku buryo amasezerano yubahirizwa. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko ayo masezerano ari ikintu gikomeye cyane ko guverinoma ye yiyemeje kuyashyira mu bikorwa. Muri Nigeria abana babarirwa muri mirongo bashimuswe n'abagabo bafite intwaro muri leta ya Katsina amajyaruguru y'igihugu. Ababatwaye barasaba ingurane y'amafaranga kugira ngo barekurwe. Ni inkuru nanone dusomerwa na Eugenia Mukankusi.
Katsina niyo leta perezida Muhammadu Buhari akomokamo. Iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba n'amajyaruguru yo hagati mu gihugu cya Nigeria, aho amabandi afite imbunda agenda ku mapikipiki yishe abantu agashimuta abandi ashaka ingurane. Umuvugizi wa polisi ya Katsina Gambo Isa yahamije iryo shimutwa ry'abana ariko ntiyagira ibindi arenzaho. Abaturage babwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abana batwawe ku cyumweru ubwo bari mu mirima basarura imyaka ku gikingi kiri hagati y'umudugudu Kamfanine Marayifia n'uwa Kolmini Doka muri leta ya Katsina. Umwe mu baturage ufite umwana we w'umuhungu mu bashimuswe yavuze ko hatwawe abana 30 ariko ko byibura 2 batorotse mu gihe undi yarekuwe kubera uburwayi. Umuturage utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano yagize ati abana 4 gusa ni abahungu, abasigaye n'abakobwa bafite munsi y'imyaka 14. Umuyobozi w'umudugudu muri ako karere yavuze ko abagabo bafite imbunda basabaga miliyoni 30 z'amanayira amafaranga ya Nigeria, no kuvuga amadolari 68,435 y'ingurane. Impapuro za polisi zagaragaje ko abana byibura 22 baburiwe irengero. Gukoresha abana batujuje imyaka mu bikingi by'ubuhinzi ni ibintu bimenyerewe muri leta zimwe na zimwe zo mu majyaruguru ya Nigeria. Izo zirimo umubare munini cyane w'abana bata amashuri mu gihugu hakurikijwe imibare y'ishami rya ONU ryita ku burezi, siyansi n'umuco. Arakoze Eugenia Mukankusi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe itandukanye y'inyeshyamba irwanira mu ntara za Kivu zombi ni Ituri yatangaje ko igiye gufatanya na leta kurwanya umutwe wa M23. Ivuga ko ari mu rwego rwo gukunda no kurengera igihugu. Bagenzi bacu Geoffrey Mutagoma hano i Washington DC na Jimmy Shukrani bakomera urigoma baratubwira uko byifashe. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gicamunsi cy'ejo hashize kuwa gatatu, nibwo imitwe y'inyeshyamba nayo irwanya ubutegetsi bwa leta bwa Kongo nayo yatangaje ko igiye kurwanya umutwe wa 23. Yari yarabitangaje mu kwezi gushize, ariko igisaba uruhushya, igisaba uburenganzira ku buyobozi bwa Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo busa nkaho bubyanze. Uyu munsi ku munsi w'ejo kuwa gatatu rero nibwo batangaje tena abenshi batangira kuva mu turere bari barimo berekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Abari muri Kivu y'Amajyepfo batangira kwikusanya bose bishyira hamwe. Aho ndavuga abarwanyi ba Raia Mutomboki, ba Mai Mai n'abandi bakorera muri Kivu y'Amajyepfo batangira kwishyira hamwe baza muri Kivu y'Amajyaruguru. Hariho n'abandi bakorera muri Walikale, akarere ka Walikale, ndetse n'abandi abo nabitwa ba APCLS. Hariho n'abandi bakorera mu karere ka Masisi bazwi ku izina rya Nyatura, abazungu nabo batangiye kwishyira hamwe, mbese bikusanya kugira ngo barwanye umutwe wa 23 umaze gufata akarere ka Rucuru kose hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Mutagoma bagera ku 2,000 bamaze kwishyira hamwe, bafite intwaro zikomeye, ariko igitangaje nuko bo batangaje yuko nta ruhushya bari busabe noneho ku buyobozi bwa Kongo, ahubwo ko bagiye kujya mu mirwano nta magarara bafite. None se iyo umuntu yumva uvuga ko imitwe irwanya leta isaba uruhushya leta, yumva harimo ikintu kimeze nk'ikinamico, kuko ni gute waba urwanya ubutegetsi warangiza ukaza kubusaba uruhushya ngo ujye kurwana n'abandi barwanya ubutegetsi? Ibyo bintu ko numva bidasobanutse. Shukrani bakomera. Imitwe nyinshi zimwe iyo ziri mu turere ndetse no mu byaro bigize uturere twa Masisi, uturere twa Rucuru, uturere twa Walikale, babwira abaturage yuko bafitanye amasezerano na leta ya Kongo. Icyo kintu na n'ubu ntabwo abaturage bari bacyumva neza, kubona iyo mitwe ikora ibikorwa bibi cyane byo kwica abaturage ndetse no gusahura umutungo w'abaturage, ariko iyo mitwe ikabivuga yuko ikorana na leta ya Kongo. Kandi byaragaragaye rimwe na rimwe
kuko ubona yuko hari imitwe ibiri nko mu akarere irimo kakaba karimo n'ingabo z'igihugu za FARDC byaragaragaye cyane, bagasangira ubundi bamwe bagataha mu mapozisiyo yabo mutagoma. Nkubwire ko ibyo bigaragara yuko hari imitwe imwe n'imwe iba ikorana n'ingabo za Congo FARDC, ariko mu buryo batari bashaka nko kubishyira ahagaragara. Uvuze yuko iyo mitwe ifite intwaro zikomeye, izo ntwaro inyeshyamba zizikura hehe, bazibona bate? Urabona ni imitwe yitwaje intwaro kandi nabo bafite ukuntu bamaze gukora plan y'ibyo bashaka mutagoma. Izo ntwaro bafite sponsoring cyane, koko bivugwa ko ndetse n'ibigaragara byinshi cyane ari uko harimo abanyapolitike benshi hano muri Kongo bitwaza imitwe yitwaje ibirwanisho ku buryo bwo kugira ngo bakomeze nabo wenda barinde ibikorwa byabo baba bakorera mu gihugu. So bigaragara yuko bafite sponsoring yo ku rwego rwo hejuru yo kuvuga ati reka natwe dukora ikintu runaka kugira ngo bakomeze ibyo bashaka mutagoma. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho ngaho i Goma. Reka tukureke ukomeze ukurikirane iby'iyo mitwe, uraza kubigeza ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza. Turabashimiye aho ngaho muri Amerika namwe. Geoffrey Mutagoma rero uko bivuze mu ntara Kivu y'Epfo, naho imitwe y'inyeshyamba yatangaje ko igiye kuzamuka muri Kivu ya ruguru gufasha ingabo z'igihugu kurwanya M23. Ibi nabyo babiganiriyeho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Mu gitondo cy'uyu munsi wo kuwa kane navuganye n'umwe mu bayobozi ba Mayimayi uzwi ku izina rya Mayimayi, René Itongwa, ukorera mu misozi miremire ya Uvira. Anyemerera yuko bari kwitegura kujya kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23, ndetse no mu majwi we avuga yuko bashaka kurwanya M23 n'igihugu kibashigikiye, bavuga yuko ishyigikiwe n'u Rwanda. Navuganye nawe ambwira yuko usibye iwe n'umutwe wiwe wa Mayimayi hari n'abandi ategereje kugira ngo baze gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya M23. Barimo nashatse kumenya aho bafatikanyije, yambwiye ko adashobora kubambwira, ariko ndi makuru ufite nuko hari abandi ba Mayimayi barimo Mayimayi Makanaki, Mayimayi Kijangara ndetse na Mayimayi Buhirwa bashaka gufatikanya na Mayimayi René mu kurwanya M23. None se inyeshyamba zisanzwe zirwanya ubutegetsi ukuvuga ko zigiye kurwanya izindi nyeshyamba, aho hantu harimo akantu Vedaste? Uko bimeze bo bavuga yuko mu rwego rwo kugira ishaka no kurwanira igihugu bashaka gufatikanya ndetse no gutanga umusanzu wabo mu kurwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo biri kumwe. Uko babivuga nuko babivuga, ariko andi makuru ava mu igisirikare cyari cyavuze yuko nta nyeshamba izafatikanya n'igisirikare mu kugwa igisirikare cya FARDC. Cyari cyavuze yuko nta nyeshamba bazakorana mu kugwanya indi mitwe yitwaje ibigwanisho, kuko ushaka kujya mu gisirikare azajye muri programme y'igisirikare atangirire A0. Apana kuvuga ngo inyeshamba ivuye mu ishyamba isija mu gisirikare. Mu kanya narimo mvugana n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera hariya muri Kivu ya ruguru, ambwira ko noneho inyeshyamba zaho zo zavuze ko nta burenganzira zisaba leta ziri butangire kurwanya umutwe wa M23. Ibyo bintu urabona bitari buze kuvamo akaduruvayo hagati y'inyeshyamba ubwazo na leta isanzwe izirwanya? Aho niho hari ikibazo. Nanjye nakibajije Mayimayi René Itongwa, ambwira yuko hari abandi ba Mayimayi ategereje kugira ngo baze kwiyungana leta baje kurwanya inyeshamba za M23. Ariko iyo ubajije igisirikare nacyo kiravuga ati twebwe nta kuntu tuzafatikanya n'aba Mayimayi kurwanya M23. Mbese ubireba ari cyo bita ngo ni uzalendo cyangwa se gukunda igihugu cyane nibyo bari gukoresha. Mbona ari ikibazo rero baramutse bafatikanye
bihaye umurongo wo kuvuga ngo bagiye kurwanya indi mitwe yitwaje ibigwanisho nabo bitwaje ibigwanisho. ahubwo mbona ikibazo ese izi ngabo za MONUSCO cyangwa se izi ngabo za East African ziraza zigwanye bande ko ku ruhande nimba bamayimayi bavuga ko bagiye gufatikanya n'ingabo za leta ya Kongo mu kugwanya M23 baragwanya bande bareke bande aho ni wari ikibazo. mu buryo bugaragara inyeshyamba za M23 zirasa n'izigenda zitsensura ingabo za leta ya Kongo. Izo nyeshyamba zindi zatangaje ko zigiye kurwanya umutwe wa M23 zizanye imbaraga ki ku buryo zizakora ibyo leta ya Kongo itarimo gushobora gukora? Urebye ibyo bavuga babivugishwa n'ishaka ryabo, bavuga ko ari ishaka cyangwa hari ibyo bashobora kuba bashaka kuba bahungaho bari kubera muri iyi minsi ishize uyu Rene uvuga yuko ashaka gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kugwanya umutwe wa M23 yari amaze igihe araswa n'igisirikare cya FARDC gikorera muri secteur opérationnel Sokola Sud Kivu kiri Buvira. Nabo babuhirwa ndetse na Kijangala mu cyumweru gishize igisirikare cya FARDC gikorera muri regima y'ibihumbi 334 iri Ruvungi na Kabunambo kari kamurashi. Urumva rero iyo bavuga ngo barashaka kuza gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kugwanya M23 no gushaka popularité kugira ngo babumve ko nabo bashyigikiye igihugu bagaragaye ko bafite ishaka. Ariko mu by'ukuri ubwabo bangana iki ku buryo byaba ikintu gikwiriye guhangayikisha M23? Ukurikije ikarita y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa irenga 93 ikorera muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo, usanga imitwe myinshi y'abamayimayi usanga ari ufite abantu 15 30 abafite benshi, hari abafite benshi cyane nka babiloze bishambuke na bayakutumba na ba mutetezi, ariko indi mitwe usanga ari abantu bagenda mu makaritiye ati ndi umutwe runaka kubera nimfata imbunda ndanyaga inka, nimfata imbunda ndanyaga abagenzi, numva aho igisirikare cyananiwe ntacyo bakora. Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kivu y'Epfo, urakoze cyane, ukomeze ubikurikire, uraza kubigeza ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Joe. Urakoze nawe Mutagoma. Kuwa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazirirwa mu matora y'inzego zitandukanye arimo kimwe cya gatatu cya Sena y'igihugu, no kuvuga intebe 35 n'intebe z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite zose uko ari 435. Kuri ubu ishyaka ry'abademokrate niryo riyoboye imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Ibyo bishobora guhinduka cyangwa bikagumuko. Aya matora agiye kuba nyuma y'imyaka 2 habaye ay'umukuru w'igihugu kenshi afatwa nk'igipimo ku mikorere y'ubutegetsi buriho. Uyu mwaka ariko ashobora kuba umwihariko kuko ingingo ya mbere abahanga mu bya politiki bahanze amaso ari demokrasi. Ese uwo mwihariko ni uwuhe? Nabibajije mugenzi wanjye Thomas Kamirindi mu kiganiro twagiranye ari kumwe na Profeseri Atanazi Gahungu, umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois. Kamirindi aratubwira umwihariko w'amatora y'uyu mwaka. Icyo mwihariko usibye ko atari n'umwihariko kubera ko nyine wabikomojeho nuko ishyaka rya President Joe Biden ry'abademokrate rishobora gutsindwa. Mu kuvuga abarepublikani bashobora gufata ubutegetsi. Inteko ishinga amategeko rero ibifite ububasha bukomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhereye kuva igihugu kikivuga, kubera ko ni nayo yari itaraba inteko ishinga amategeko, yego niyo yayoboraga igihugu cyo yonyine batarashyiraho itegeko nshinga n'umwanya wa perezida wa repubulika. Ubu rero muri aya matora hari abasenateri 21 b'abarepublikani na 14 barimo biyamamaza. Abasenateri bagira manda y'imyaka 6, hanyuma rero buri myaka 2 bakagenda bavugurura, abaturage bakavugurura buri gihe kimwe cya gatatu cy'intebe za Sena buri myaka 2 nyine. Naho nyine nk'uko babivuze abadepite bo bafite manda y'imyaka 2, ni ukuvuga rero ko intebe zose 435 zigomba kuvugururwa muri aya matora yo kuwa kabiri. Profeseri Gahungu,
ni kuki icyo kintu gikunze kubaho aho nyuma y'imyaka 2 umukuru w'igihugu amaze gutorwa hakaba aya matora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kwita midterms, ishyaka riyoboye igihugu muri icyo gihe ritakaza imyanya myinshi? Ibyo biba ku mvo zitari nke, biraba cyane cyane kubera iyo perezida uwo ari we wese iyo yitojeje muri iyo myaka 4 bamuhaye, hari byinshi yemera, hari byinshi yemera, mugabo amaze gushika ku ntebe y'ubuperezida ugasanga biratanguye kugora. Ubu rero abantu bari kubararaba bavuga bati kumbure muri abo abadepite uko ari 435 benshi bashobora hariho benshi batazosubira kugira benshi ngo babe abademokrate. Hanyuma nk'uko usanzwe ubizi perezida mu byo yemeye mu byo ariko aragira yagumye afite benshi bagwanya ibyo ariko aragira, cyane cyane urazi nk'abajya ba guverineri bo muri za Florida, urazi uwahora ari perezida we watigeze yemera namba yuko perezida Biden atatowe, akaba hari benshi mu babiko baritoza baba abadepite baba abasenateri bose bahakana yuko perezida Biden atatowe, naho badafite icemeza kw'ibyo ari byo. Biragoye iyo hari abantu bemera perezida uwahora ari perezida Trump bakemera abo bandi bantu bose bariko baragomba kwitoza ari byo bishigikiye. Hanyuma hari ikindi kintu gikomeye cyane aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kiragorana. Icya mbere ni uko agaciro k'ifaranga kariko karatakara, ubu ibiciro biriko biraduga, bikaba biva kuri Biden bitava kuri Biden. Abantu bashobora bavuga bati abariko baratwara abademokrate ibyo bibavuyeko. Hanyuma hari ikindi egirwema cabaye muri iyi minsi, kikaba kigize cyatumye abantu no muri Amerika basubizamwo bakanka itegeko ryaje rimaze iminsi miremire ico bita Roe v. Wade. Ico rero kikaba cyatuma abakenyezi babagaburamwo baraba bati ngo turabe ibyo bintu byerekeye mu Congereza abortion, ico umuntu yokwita abantu bagomba kwitorera yuko umuntu yagize ibyago agatwara inda bamufashe ku nguvu, bashobora kwitora uwo mwana barashobora kubihagarika. Hagati habamo n'abandi bavuga bati oya twebwe tugomba ico bita pro life. Ibyo rero kubera babisubijemwo, hari benshi bavuga bati ibyo rero nivyo mbere bishobora gutuma bifasha kumbura abademokrate canke abandi bakaba benshi rero bavuga bati twebwe tugomba ibyo bita pro life, k'umwana umuntu amaze kwibungenga naho byoba byaciye ku gufatwa ku ngufu ategerezwa kumubyara. Ibyo rero birimwo jemvuze ibyo bintu bitatu, mugabo abandi bashobora gutora byinshi, ariko ibyo bintu cyane cyane ibyo bya demokarasi yuko abantu bariko baragomba kubatuma bijya byabaye muri janvier 2021 bijya bituma perezida yanka agatuma n'abantu baza gutera. Ibyo byarakomeye cyane. Hanyuma icyo cya kabiri gituma yuko ifaranga riguma ritakara, ibyo biratuma abademokrate batsindwa. Mugabo ibyo bituma abagore kandi aribo bakomeye mu bya demokarasi babategeka gutwara inda batenyurwa ku nguvu.
ibyo birashobora nabyo gukorera abademokarate ibindi bigakorera abarepublika. Urakoze cyane Thomas. Ku bakunzi b'ijwi rya Amerika badakunze gukurikirana hafi ibya politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gerageza utwibutse kugira ngo ishyaka runaka ribone ubwiganze muri umwe mu mitwe y'inteko ishinga amategeko ubundi bisaba iki? Biragoye nyine kubera ko ari abaturage ubwabo bahitamo uko nibo bahitamo uko batora, ariko rero ubwiganze ni ukuvuga nyine ishyaka rigomba kugira intebe nyinshi birumvikana kurusha irindi baba bavuga yuko ritavuga rumwe na leta, ritavuga rumwe na perezida wa repubulika. Muri makeya nk'ubu dutanze urugero, Profeseri Gahungu yabivuze, nawe wabivuze, ubu ngubu muri iki gihe sena ni 50-50, abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokarate. Kugira ngo rero itegeko iryo ari ryo ryose rishobore guhita gutambuka, visi perezida wa repubulika ari nawe mu by'ukuri perezida wa sena nk'uko itegeko nshinga ribivuga, araza agatora. Ariko rero hakabaho n'andi mategeko agomba nka 2/3 by'amajwi cyangwa se 3/4 by'amajwi y'abasenateri. Ibyo ngibyo birimo no kwemeza abakozi bo hejuru ba leta bamwe na bamwe nk'abaminisitiri cyangwa abambasaderi cyangwa se abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Mbese ibyo rero nabyo usanga mu nteko ishinga amategeko ari intambara, kuko bavuga bati aya majwi ntabwo dushobora kuyabona, noneho ugasanga buri gihe bararwana bavuga bati reka itegeko turihindure noneho bibe ku bwiganze bworoheje 51, abasenateri 51 bemeze itegeko ritambuke. Naho mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubu ngubu abademokarate biganjeho gatoya cyane, intebe 5 zonyine gusa, ni bakeya. Rero nabwo amategeko kugira ngo atambuke bisaba intambara ikomeye, ugasanga mbese n'abademokarate hari igihe banga umushinga w'itegeko, noneho rero ugasanga bakwishyira hamwe n'abarepublikani itegeko ntirihite. Mu magambo makeya, ubwiganze nyine ni ukugira intebe nyinshi kurusha irindi shyaka, ariko kugira ngo perezida wa repubulika ashobore gutegeka neza ni uko agira ubwiganze busesuye bumuha ububasha bwo gutambutsa imishinga y'amategeko ye. Ubwo bwiganze busesuye muri iki gihe kububona, Profeseri Gahungu, ni ibintu bitoroshye. Biragoye kubera hari byinshi biriko biraba, cyane cyane cyo ndabira ko nico cy'amafaranga ariko arata agaciro. Kandi noneho egigwema igihe cyose habaye icyo bita midterm, umuperezida umugambwe uri ku ntwaro kenshi wama uta ububasha wari ufite. Ibyo rero ntibizoba bitangaje. Kandi mu basenateri umuntu ariko abasenateri abadepite umuntu aravye abariko baritoza ukuntu biriko biragenda, biragoye yuko abademokarate naho bogira gute, biragoye ko bashobora kugumya izo nzego uko ari zibiri. Nico gituma rero bigoye. Hanyuma harimo rero bijya byabaye bya perezida Trump yankaye atigeze yemera ko Biden yatsinze, akaba kandi afite abantu naho bariko baracira imanza abantu bamushigikiye babigize, mugabo hari abantu benshi bakira kwemera Trump ko byagenze nibarinde no gusoma. Ivyo rero bizotuma ko umuntu avyibaza nk'uko uriko aravuga mugenzi wanjye ariko arabivuga, bizotuma kumbure abademokarate bata izo nzego zose uko ari zibiri. Bizoshika cyangwa se ntibizoshika, ni ugutegereza ku munota wa nyuma nk'uko bivuga mu mikino, tugategereza ifirimbi ya nyuma ku munsi wa kabiri tukamenya ishyaka rizaba riyobora umutwe runaka w'inteko ishinga amategeko.
nuko bimeze rero no gutegereza ku munsi wa kabiri tukamenya ibizava mu matora atandukanye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikiganiro kirambuye kuri ayo matora mwagisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com hanyuma mugashakisha ahanditse muri Isanga mukagikurikira uko cyakabaye cyose. Naha rero nshuti mwari muduteze amatwi dushoreje amakuru yacu kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isaha 1:30 z'umugoroba.